collaboration with the launch of Virtual Blood Bank. This Virtual Blood Bank is brought to us by our MLA, Captain Venzi Viegas. Heather Fernandez, Junior Technician of Blood Bank, Goa Medical College. First of all, I would like to thank our Banauli MLA, Captain Venzi Viegas, for inviting us here for the blood donation. And he has taken a great initiative because, as we all know, blood is so important to save lives. But the only way we can, in the blood bank, we can save lives is through blood donation from all of you all. It is nice to see that early in the morning, so many people have come and a great response, because people have realized today that without the blood donations, how difficult it is in the blood bank to to give blood. In GMC, in the blood bank, our output for the day is almost about 80 units, 80 to 90 units. And the only possible way we can replace this blood is through blood donation camps like the one we are having today. So our kind request is to everybody to come donate blood and keep donating. Now the only requirements we all need to have when you all are donating blood is, first the age group is 18 to 60 years. Weight has to be 45 kilos and above. You have to be in good health on the day you come to donate blood. And when you come and donate blood, we would like request all of you all, go and share your experiences with others, because as you all know, here in Goa Medical College, we are not advertising, but you all, our blood donors, are our advertisements. So when you all donate blood, go and share your experiences to others, your friends, your relatives, your colleagues at workplace, and tell them what your experience was. सांगपामिळ्ळ्यार जेवळ भाव आमचो MLA करता बेनावली कॉन्स्टिट्युन्सी तूं आख्खे गोंयभर चोवपाक गेल्यार म्हाका दिसना खंयचो MLA करूं जो हेल्थ मॉड्यूल तेणें आमचे बेनावली हाडला, जे कॅटरेक्ट ऑपरेशन जावं आनी कितें वेगवेगळे वस्तू तेणें करता न्हू, इट्स मच एप्रिशिएटेड बाय द पीपल ऑफ बेनावली कॉन्स्टिट्युन्सी. सो विथ दीस आमचे लागीं डोनर आसतात, बट कितें जाता त्या टायमार तुका कोणाक जे पळय MLAन सांगलां A पॉझिटिव्ह ओवरऑल खंयचो ब्लड ग्रुप त्या टायमार पॅनीक जातात फायंड आवट करूंक. So this will be a track for the people. तेन्ना एक तर MLA ऑफिसांचो फोन मारलो जाता कळटा बाबा आपणा डोनर रेडी आहा. सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव्ह बाय द MLA ऑफ बेनावली, एंड आय लायक टू थँक ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ बेनावली. आमचे जो पळय तांकां वार केला तो ताणें कंटिन्यू करचो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द विलेज एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्युन्सी. ब्लड डोनेट करून फर्स्ट ऑफ ऑल आमी आमगेले आमदाराक कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटाय की ही आयडिया ताणें फुडें हाडली, आनी वी आर प्राउडली वर्चुअल ब्लड डोनर्स. ते आमी जेन्ना ब्लड डोनेट कोताय, हें गोडे ब्लड इमर्जन्सी केसीस आमले फॅमिली गरज पडत. So it's an appeal for everybody to come and donate blood. Every sub-health center should have. This is the vision what we have where medical is concerned, where health is concerned. म्हणजे प्रत्येक वाड्यान, गांवान वाडी आसताय, प्रत्येक वाड्यान कोण डोनर ब्लड दिवपा रेडी आहा, हे मायक्रो मॅनेजमेंट आमाज कोतले हे वर्चुअल ब्लड बँकांतल्यान. सो वी वूड वॉन्ट टू नो हू वूड बी ऑफ हेल्प. त्या वाड्यान कोणाकूय कितें जालें एमर्जन्सी, त्या वाड्यांतलो फर्स्ट कोण आसतलो हेल्प करपाक, रगत दिवपाक. सो दॅट्स द होल प्रोसेस ऑफ द वर्चुअल ब्लड बँक. आमगे सगळे डोनरां उलोवंक मारले, वाड्यांनी वयतले, ब्लड सो ब्लड कॅम्प्स करतले ऑर्गनायज करून त्या वाड्यांतले जे कोण दिलां रगत, कोण दिवपाक सोदताय फ्युचराक, हें स्क्रिनींग करून हो डेटा एकठांय करून, एंड दीस डेटा वील बी अवेलेबल टू हेल्प द पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, दॅट इज द 7 विलेजीस ऑफ बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी हेच भाशेन गोंयभर व्हरपा जाता. जे हांवें आज बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी कोण दाखयलो तें गोंयभर व्हरपा जाता. दॅट इज द मेसेज आवट. सो ह्यो वस्तू बारीक वस्तू जरी तरी आमच्यांनी क्लोज करपा जाताय, जाल्यार द होल प्रोसेस ऑफ हेल्थ मॉड्यूल ओल्ड दुयेंस केटर करपाक ओल्ड हॉस्पिटल आसताय, पूण इमिजिएट लोकांक जे त्रास जाता, आयज जायत चोयलो वॉट्सअप मेसेजीस येताय, नीड ऑफ ब्लड, पीपल गेट अपसेट, पीपल गेट पॅनीक. So providing this kind of a facility is one of its kind which has come to our mind, and today we are executing it. We got a 90 days period. We'll be doing drives all over and asking for donor support, and this is something to stay, and this is something which has to be done at the state level. And हे पयल म्हणाले आमी करून सक्सेसफूल करून आमी मागीर आख्खे ऑल ओवर गोवा लॉन्च करपाक आमगेलो होल मोठे विजन आसतलें. ताका लागून लोकांगे सपोर्ट जायो, सो दॅट
the people can uplift us in order to provide such kind of governance model for Goa. ओके सो आतां आमी हितून पळयलां की आतां खुबशे डोनर्स जेंका थोड्या कोणाक ब्लड जाय आसता नॉट डोनर्स कोणाक ब्लड जाय आसता ते डोनर्स सोदपा लागून तांकां व्हॉट्सएप मेसेजीस स्टेटस आनी मेसेज पास ऑन करीत रावचें पडटा आतां तुमी हेजे व्हर्च्युअल ब्लड बँक कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट केला हो रेकॉर्ड उरतलो खंय This record will remain with our system. पयलीं जाल्यार बेनावलीम हेल्थ मॉड्यूल म्हणून क्रिएट केलो. हे हेल्थ मॉड्यूलाक तुवें चोयलें जाल्यार मंडे टू सॅटर्डे वी हॅव अ डॉक्टर इज अ स्पेशलिस्ट एज वेल एज अ नर्स. हे बेसीक हेल्थाचे प्रेशर बी सगळें हे चॅक जाता आनी बेसीक मेडिसीन येता. तेच भाशेन एवरी डे 12 o'clock to 1 o'clock मंडे ऑर्थोपॅडीक येता, ट्युजडे ऑन्कोलॉजिस्ट येता, वेनिसडे पिडियाट्रिशियन येता, थर्सडे दोळ्यां दोतोर येता. कॅटरेक्ट ऑपरेशन आमी फ्री कोताय विजन क्लिनीक. सो ये every day 5 doctors are coming in a week, plus there is a general physician, plus there is a eye clinic which is running, and cataract operations we are doing free with ASG hospital, plus we have got Aturva where we have got a tie-up, and every once a month on a second Saturday Kanado to that. So this entire health module also accommodates one of its kind which is called as the virtual blood bank, plus amkode hospital beds, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, व्हील चेअर्स ऑन रिटर्नेबल बेसीस हो एक मॉड्यूल केलो. प्लस 100 years जो कोण क्रॉस करता आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी तांकां फूल मेडिकल सपोर्ट A to Z प्रोवायड करपाचो आमगे एक हेल्था तो एक मॉड्यूल. सो दीस एंटायर सिस्टम इज बीन टेकन केअर बाय आवर स्टाफ. वी हॅव अ बॅक एंड ऑफिस हू टेक्स केअर ऑफ द एंटायर मॉड्यूल फॉर द हेल्थ अँड दिस डेटा विल बी अवेलेबल देअर. रायट नाव वी आर डुईंग इट ऑन एक्सेल शिटाचेर. We are trying to do it. From there on, we are going to create an app, and through app, these services will be available to the people of Benaulim constituency first. Once Benaulim constituency is covered, मुखार लोकांचो तरी आम एच मॉड्यूल मुखार दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन व्हरपाक आदार केलो जाल्यार आमी दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी गोंयभर आमी हो लॉन्च करपाचो आमगेलो प्लॅन. ओके आतां हो एप आसा जितून व्हर्च्युअल ब्लड बँकाचे सगळे डिटेल्स मेळटले डोनर्स कोण आसता ते मेळटले. आतां हो एप केन्ना म्हणसर रेडी जातलो. डोनर्स डिटेल्स आमको आसतले. Donors details is not going to go out in public because those donors are signing an undertaking with us that we will call them. So that remains with us. But the support will be basically you will have to put in your Aadhaar card details from which you come to know that you are from the Benaulim constituency. Something like that. I mean, taluk hote start karo. And then we will analyze what are the small things that we need to improve. In 90 days time we should be going, and once in 90 days we know what are the teething problems. But the whole idea is 150 plus ward आहे. मुझे constituency 150 wards आहे plus. The 150 wards are, for example, I come from George Wado. So I am one of the donors of George Wado. तेच भाशेन George Wado आनी गोडे 10 लोक मेळत म्हाका डोनेट करपाक. डिमेलो वाडो ओ पुलवाडो ग्रँड पुलवाड्याक कितू जाण डोनर वायज वार्ड वायज आमी डोनर लिस्ट करता. सो दिस इज द होल आयडिया. वी आर गोईंग मायक्रो मॅनेजिंग द थिंग्स अँड गेटिंग सपोर्ट फॉर द कम्युनिटी. ओके आतां हो थॉट कसो येयलो व्हर्च्युअल ब्लड बँक करचो म्हणून. थॉट येयलो म्हणजे सी एज अ कॉमन पर्सन यू डोंट रियलायज डे टू डे आमी सगळे बिजी आसता पूण आमदार जाल म्हणटरी हे 3 वर्सांनी हांवें चोयलां बारीक लोकांक खूंय त्रास जाता इथे. बारीक लोकांक कॅटरेकाक त्रास जाता, बारीक लोकांक डायबिटीजा त्रास जाता, बारीक लोकांक हार्टा कितें जालें जाल्यार झुकून कांय कोणा त्रास जाता. सो ह्यो वस्तू आमी एनालायज केल्यो आनी हे एनालायज करतासो आमी चोयलां की रगत केन्ना कितें जायें जाल्यार एक घोराब्यांत पॅनीक जाता. कोणा आपयतलो, कोणा डायबिटीज आहा, कोणा बीपी आहा तें खबर आसना. सो कोणा फोन मारतलो. फॅमिली एक एक पार्ट सगळ्यांक कितें आसता अँड नोबडी इज अवेलेबल टू गिव ब्लड. With this whole thinking process, how to streamline it, we have come up with this idea of a virtual blood bank. This is the first virtual blood bank in Goa. I hope the Goa government acknowledges our work that we are doing by not being part of the government, and they should try to replicate what good things we are doing. हम opposition आसत, पण जो गोष्ट बरी करताय ते तुमको जाता तुम replicate करता. Finally हे गोंयकारांक जे जाय ती वस्त फावो जाता. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पावस मरे टायर झाल्या मरे मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वा. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.